namen kopulo charlong bir pekur lo charlong bir senar school dun lo ma na school lo ICI pining pas ma pining kelas 1 lo gitu nah ha ada nang men ke bongso Sertalin di Sopi lah ha kelas dun lo ma dun do kodak school dun ICI exam pass ma lah ha ke papa tum bilo nang piga exam ke pass ka ok nang pima sampai ke nang pipe ma ok cok him coklat nang pipe ma nang pima nang admission en elo ma en lang ma en lo lah natum lang sok dam ma kodak pen lo lang sok dam ke lang hi pen ma long chor lang ma mate abi tong ke sok ma ring lang ma lang chor lang ma kene malo ma nak tum ke set lepik ni la soti buke lang pleng ma pleng ma lang sinang de pleng yo di nak tum lang sakian ma saki ke saki ma nang tum ada wang telang sok dam ma ha selet lepik di lang saki bo school hemalong sardum nang than ma lang saki et pen se ju nang jipu nang than di tinini ma baba la pen mama phanta than ma lang sakit men si ju nang ji tang ho ha cho lo than hadet ke than nang ji di nang tum ken te to dap batayan lo long cholong lang nang sok tang ke han ji ma batayan lo ke bang tang nang than tha batai pho la he nang tum hai ni se li pik di wang thulang ma non batai sita wang thulang ma la he wang thu non de peti harada hem he long he ta dan non da de chi wang thu non de sakiet pen le lang sok tu de chi ki me pik nang tum ke choro lo ho mulir langsung ambil nomor 5 angkang long gitu bahini tim somar tung lapuson si ada wang tame ahem ina lang lapuson hem pen long chor dongar blok si tame lang itu iyun dia pan son si ke bang lo si somar tung pan tame la son ki na lang misen pen ke pijun long ji pan sokar hin pen ada war nomor 5 angkang ada ambil nomor long chor kaselam ji pan si sokar